njoba ngintshela ukuthi ukawu uyaluma uyabhayithana uKellogg's mfethu Serious? mfethu yimi umphathi walento bavuma bangavumi yangibambisa mina ngiyabhala phansi ngalendlela ukuthi ngiyayihlela yonke into yami kuze mangikhuluma ikwazi ukuyenza isense ekugcineni. Okay. Angigijimisi uburhyme or flow irhyme malilemi ayikho into e-on ngayo lento le. Okay. So ngiyabhala mina phansi kuze ngibe uGarshen Gatchen mina nguBD uyezwa noma zicala ithakazelo zithi BD baby dog since vele ngikhula bangikhwaza ubaby dog yang understand. Okay. Mangimhlohla kule plan ngisanenyawo ngiyamtshela ukuthi bheka kunento engifuna ukuyivusa isheng master yang understand. Apha sisiphethe vele njengomuntu ongabamba ukuthi ngikhuluma ngani angimtshela isheng record mntwana cause mase sibheke ama artist aspanile makakuthiwe egamini aphume ngabhlungu sekuthulekile ngabo yabo angifuni ukubhekana nalento leyo cause mina ngicava ivalue yalento enginayo bethu ngiyacula mina yinto engiphiwe yona italent lami ukucula ukurapper iskill yinto engenza ngibhale phansi. So kuze ngibe uGatsheni wacova amaline wami ukawo untwana bekakhothana ngimsupply nangama IVV cause umacala ngikhothana mina ngizwani vele nento ezokuyenza uchomelane nabantu uyazi gabhaya ngimlekelela ikhothana ezifikile la zizomtshela iscrap ngifikile nami ngibatshela iscrap ngingasulanga yilento yenzeka online no bayangisulela kuze bangitshela iscrap bangitshela ukuthi angigeza istash basibiza ngokugeza impahla entsha thiwa ugeza.